bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Leo tena siku nyingine mpya. Uyu munsi nundi munsi musha. Siku ambayo Bwana ameandaa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Umunsi Imana yateguye ku bwanje na wewe. Tutapanguzwa machozi. Tuzohanagurwa amosozi. Sijui kwamba mmeshanielewa, tutapanguzwa machozi. Sinzi ko wamaze kunaura, tuzohanagurwa amosozi. Tumeyapitia mazito mengi. Twaciye mu bikomeye byinshi. Tulikuwa na sababu za kujuta. Twari dufise ibituma byinshi byo kwicuza. Tulikuwa na sababu za kurudi nyuma. Twari dufise ibituma byinshi byo gusubira inyuma. Ulikuwa na sababu za kujuta. Wari ufise ibituma byo gusubira inyuma. Ulikuwa na sababu za kurudi nyuma. Wari ufise ibituma byo gusubira inyuma. Ulikuwa na sababu za kumwacha Yesu. Wari ufise ibituma byo kureka Yesu. Lakini haukumwacha. Ariko ntiwigeze umuheba Yesu. Atakulipa. N'abazogushumbusha. Atakupanguza machozi mbele ya wote. Yesu azoguhanagura amosozi mbele ya bose. Atakuita njoo mwanangu hapa. Azoguhamagara kaze mwanange. Keti mahali hapa. Icarana nanje hano. Atachukua leso. Azofata igitambara cera. Na kupanguze machozi. Hama guhanagura amosozi. Sijui kama umeshanielewa, mimi Jack nitapanguzwa machozi. Sizi kuwa nawe ya Jack Claudine zohanagurwa amosozi. Na wewe jina lako nani? Nawe witwa ndavuga izina ryawe. Utapanguzwa machozi. Uzohanagurwa amosozi na Kristo. Machozi uliyoyalia. Amosozi warize. Sababu ya tabu za dunia. Kubera ingorane z'isi. Bwana ataiacha vivyo hivyo tu. Imana ntizobireka ngo birengane uko. Atatenda jambo jipya kwa ajili ya maisha yako. Imana izokora ikintu gishasha ku buzima bwawe. Hii dunia ni ya mateso. Iyi si ni imibabaro. Ni ya matatizo. Ni ingorane. Ni ya mchoko. Ni umuruho. Unapofanya kazi unachoka. Igihe uriko urakora kazi uraruha. Ukipata ile pesa unaemea ugali wako kwa kula jasho inatoka. Urasajya amafaranga ugasuma ko kagari kawe mu kukarya urarura iyashira kubira. Ongo kweli. Nukuri cyane. Hata ule mbio mbio, hata ule pole pole jasho. Nawo unyaraguritsa cyangwa ujye bukebuke iyasho. Ugali wako jameni. Ubugari bwiwe wenyene wirondereye. Kwa kutafuta jasho. Kurondera kundugumba. Kwa kula jasho. Kujya kuyasho. Hatujaingia binadamu wabaya jameni, msione. Niturinjira mu isi y'ababi bene data nimubone. Binadamu ni wabaya jameni, msione. Abana b'abantu ni babi nimubone bene data. Utembea yako wewe ni mbaya. Ugenda genze uri mubi. Wacha kutembea wewe ni mbaya. Wange kugenda uri mubi. Uimbe ati haujui kuimba. Uririmbye ntuzi kuririmba. Wacha kuimba
wakati wewe ni wa kiburi. ureke kuririmba ufise Uvae ikiburi. vizuri, wewe ni unajinua. Wambare neza urishira hejuru. Uvae vibaya, masikini. Wambare nabi Dunia urumukene. haina wema. Isi nta cyiza ifise. Umelia, umechoka. Wararize wararushe. Mwimbaji kaimba wimbo mtamu alotuimbia hapa. Umuririmbyi yarimbye indirimbo nziza ngaba turirimbiye. Nanyuze mu mutima wanje mfite indirimbi bihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usizi rigushima. Kuna versi nyingine inasema ile versi inasema si kwamba sina ngo suko marira yashize, si kwamba matatizo yameondoka, ngo suko ibibazo birangiye, nina roho tu ya shukrani, ariko mfite umutima ushima gusa. suko marira yashize, suko ibibazo birangiye, n'umutima unyuzwe. ni roho tu imetosheka. Umutima wonyene uranyuzwe. Wakati mwingine sasa tulikuwa tukiimba hapa, umwanya umwe turiko turatazira ngaho niliona watu wengine wana machungu hataki hata kuimba. Nabonye abandi bafise imibabaro umenga ntibakene no kuririmba. Si kwamba wote wameimba hawana tatizo hata moja. Si kuvuga aba bari bivye ngango nuko atabibazo bafise. Hii dunia imejaa shida chungu nzima. Iyi si yuzuye ibibazo, ingurunguru yuzuye. Wewe imba tu, wewe ririmba gusa, roho yako itosheke, umutima wawe wuzure amahoro. Lakini ujue kila kitu ambacho kimekulilisha, ariko umenye uko ikintu cyose cyakubabaza cyangwa cyakuririje, tutakapofika kwa Baba, nitwamara gushika kwa Data, tutapanguza machozi, tuzohanagurwa amosozi. Neno la Mungu linatuambia tutapanguzwa machozi. Hebu tusome ijambo ry'Imana ritubwira ati ngo tuzohanagurwa amosozi. Reka dusome. Usiwazie kwamba ukilia umefaa dhambi, hapana. Ntiwiyumve ati ngo urize wakoze icyaha, oya. Tutalia hapa duniani, tuzorira ngaha mwisi, lakini mbinguni tutanyamazishwa, ariko mu ijuru tuzohozwa. Tunasoma Ufunuo wa Yohana, ibyahishuriwe Yohana 21:21 kwa 4, ku murongo wa 4. Ufunuo wa Yohana, ibyahishuriwe Yohana 21:21 kwa 4, umurongo wa 4. Na tutasoma Isaya, tucha dusoma Yesaya 25:8. Tunasoma kwa Kirundi, turasoma mu Kirundi. izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ibya mbere byashize. Amen. Yesaya 25:8. Yesaya 25 ku murongo w'8. urupfu azorumira miyonzwa gushitsa ibihe byose, kandi umwami uhoraho azohanagura amosozi ku maso ya bose. Abo bose labda hawako hapa. Abo bose ndibaza ntibari hano. Ku maso ya bose, kwa macho ya wote, n'ubumaramare bwo ku bantu biwe azobukura ku isi yose, kuko Uhoraho ari wabivuze. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Hata tumpige Yesu mikono tuketi. Reka tumukomere umwami Yesu amashi amatwicare. Acha nikufariji na kwambia, reka ndakuremeshe ndakubwira, ijapokuwa mahitaji tunayaletea Bwana ili apate kuyajibu, naho imitwaro tuyizanira Kristo kugira ngo ayishure, kuna zingine hitaji ambazo hautawahi kujibiwa. Samahani, hari indi mitwaro utazishurwa. Alo, usinione vibaya, nundabe nabi, lakini machozi yote ambayo tuliyoyalia, ariko amosozi yose twarize muri iyi si, atatupanguza machozi. Imana izoduhanagura ayo mosozi tutakapofika mbinguni. twamara gushika mu ijuru, kuna vitu vingi tutakavyovipewa, hari ibintu byinshi tuzohabwa, ambavyo tutakwenda kuvijifunza wiki kesho, kwa wiki kesho, arizo tuzogenda kwiga mu ndwiza. Lakini leo tunajifunza hii ya jinsi tutakavyopanguzwa machozi. Ariko uno munsi twiga ukuntu tuzohanagurwa amosozi mu ijuru. Unapatwa na tatizo, Bwana akiona. Urabanga ikibazo Yesu akibona. Sijui kwamba ulishawahi kutana na shida, sinzi kurahura n'ingorane, unaomba lakini jibu
urasenga ariko ntiwishugwe, unafanya mkesha jibu haiji, ugakora amakesha ariko inyishu unafanya ntize, mafungo siku 3 mpaka 7 jibu haliji, ugakora amafungo y'iminsi 7 ariko inyishu ntize, Bwana nakaa kimya. Imana igaceceka. Kumbuka hata Paulo, Ibuka na Paulo, wakati mwingine alikuwa na kitu ambacho kilikuwa akijapona, hari ikironda yari afise kitari bwakire ku mubiri wiwe, haijajulikana ni kitu gani ambacho alikuwa hajapona. ntivyamenyekanye ati ni igiki kitari Wengine bwakire, wanafikiria ni jicho. benshi bimva ko ari ijisho. Paulo aliwaombea watu walipona, Paulo yarasengeye abantu barakira, mpaka wafu waliwafufua, abapfuye arabazura, lakini ya tatizo lake halikwisha. ariko ingorane ya Paulo ntiyigeze irangira. Wao Mungu anakutumia kwa watu wengine, nawe Imana iragukoresha ku bandi bantu, lakini jibu lako haujapata. ariko inyishu yawe wowe ntayo uraronka. Lakini Bwana anasema ariko Imana iravuze ati nitawapanguza machozi wote, nzobahanagura amosozi mwese, wote waliolia bose barize sababu ya tatizo za dunia, kubera ingorane z'isi, sababu ya shida za dunia, kubera ibibazo sababu by'isi, ya mchoko wa dunia, kubera umuruho w'iyi sababu si, ya hali ya dunia. kubera imibereho y'iyi si. Mambo mengine yanakuletea matatizo ya ngazi ya juu. Ibindi bintu bikuzanira ingorane zo mu ngazi zo hejuru. Kuna tatizo huwezi hata kumwambia mtu, hari ingorane ufise udashobora kubwira umuntu, sababu ya hali jinsi ilivyo. kubera imibereho uko imeze. Wakati mwingine unahitaji kulia, unalilia chumbani. Ikindi gihe ukeneye kurira ukagenda ukaririra muri chambre. Ukitoka chumbani unafika sebuleni unaanza cheka tu kawaida, kumbe machozi yamo ndani. Uvuye mu cyumba kumbe uvuye kurira, ushitse muri salo ugatwenga kumbe mu mutima wuzuye agahinda n'umubabaro. Machozi yamejaa, amasozi yuzuye, yani unajikuta umelia, mu ibarabara ugasanga uri kurarira, unaongea ukilia, ukagenda urayaga uri kurarira. watu wana machozi. Abantu barafise amarira bene data, Matatizo ni mengi, ibibazo ni byinshi, shida ni nyingi. ingorane ni nyinshi. Aliyekuwa ndugu yako ndiye amekusaliti, Uwari mwene so niwe yaguhemukiye, kikulacho kinguoni mwako. ikikuja kiri mu mpuzu yawe. Adui ya mtu ni umwansi w'umuntu ni wa nyumbani mwake. nuwo mu rugo rwiwe. Uliyemtafutia kazi ndio alikufukuzisha kazi. Uwo waronderera akazi niwe yakwirukanishije mu Uliyemtoa kazi. huko mikoani ukamleta Bujumbura ili asome ndio amekunyang'anya mme. Uwo wakwiye ruguru kugira ngo azenga mu gisagara umwigishe niwe yagutwaye umugabo. Uongo kweli? Si anafanyika hayo? Mukuri canke nibibaho. Uliyemsomesha shule ndio akakupeleka mke wako. Uwo wigishije amashuri niwe yagutwaye umugore. Dunia imekuwa mbaya, isi yabaye nabi. uliyemthamini katika kazi ndio amekudhulumu kazi yako. Uwo wahaye agaciro mu kazi kawe niwe yagutwaye akazi kawe. Machozi yamekuwa mengi, amarira yabaye menshi. leo umejaribu kujipanguza machozi na kujifariji, haikuwezekana. Uno munsi wagerageje kwihanagura amosozi no kwiremesha ariko byanse. Siku nyingine tulihubiri tukiwafariji lakini imekataa. Ikindi gihe twarasiguye tubaremesha ariko byanse. Kule Rama watoto wamekufa wengi mpaka Raheli akashindwa kunyamaza. Hari abana barapfuye ari benshi gushikana babanga no guhora. Wakati Herode aliua watoto ambao hawajaeneza miaka 2, igihe Herode ariko arica abana batarakwiza imyaka 2, Raheli alikuwa na mtoto ambaye alikuwa ni kikuri akui. nawe yarafise umwana w'igikuri atakura. Mtoto akafa miongoni mwa watoto ambao hawajaeneza miaka sababu ya ukuri wake. Umwana arafa kubera ubukuri bwiwe atarakwiza imyaka. Raheli akanyamazishwa lakini hakunyamaza uko Rama. Heri aracecetswa ariko ntibyakunze. Bwana tusaidie. Amen. Kuna wakati kunatokea tatizo ambalo linakushinda kunyamaza. Hari igihe hazi ingorane ikunanira kunuma. Kila unapokumbuka unalia machozi. Igihe cyose wirusi iyo ngorane ugumurira amosozi. Mtu wako wa thamani ameenda mbali, umelia. Umuntu w'agaciro kuri wewe yagiye kure, urarira. Mtu wako wa thamani amefariki, umelia. Umuntu w'agaciro yarahwereye, urarira. Machozi yamebaki ndani ya nyumba yako. Amarira yagumye mu rugo rwawe. Jana ulikosa mtu. Ejo nabuze ulikosa mtu jana. Ejo wabuze umuntu. Juzi nguo zimeibiwa. Higeje impuzu ziribwa. Juzi yake sijui kulikuwa hivi. Higeje naho ngo haji biribi. Matatizo yanapishana na mengine. Ingorane zigenda zibisanya. Paka unaanza kulia ukiomba. Gushikana uri kurasenga uzura amosozi uri kurarira.
wakati mwingine unaanza kumlaumu Mungu. igihe kimwe ugatangura guta imyidodombo ku Mana. Manunguniko yamekuja kwa Mungu. Imyidodombo yaje ku Mana. Wewe tulia. Wewe nuceceke. Wakati uliopita igihe kirangiye sico kisigaye. Muda uliopita sio ndio unaobaki. Umwanya urangiye si usigaye. Mungu anaenda kukudhihirishia mambo mazuri. Imana igiye gusubiza ibintu byiza. Hata huyo ambaye anasababisha unalia utamuona. Nugatuma urira uzomubona. Adui yako utamjua. Umwasa uzomubona. Yuda wako utamjua. Yuda Iskarioti uzomumenya wiwawe. Sijahubiri hayo, napita tu. Sindasigura ivyo, ndiko ndarengana gusa. Siko nahubiri hayo, hapana, napita tu. Ndarengana gusa. Napita tu nakwambia Yuda wako utamjua. Ndiko nakubwira ati Yuda uzomumenya. Anayekusababishia hayo utamjua. Uguteza ivyo uzomumenya. Hakuna mwaka unabaki bila hujajua. Nta mwaka usiga utaramumenya Yuda wawe. Na ukimfahamu mje uniambie. Kandi niwamumenya uzozumbarire. Nakwambia ukweli. Ndakubwije ukuri. Siku hiyo itakuwa ni siku ya kivumbi na jasho. Uwo munsi uzobura umunsi hazocuwambaye. Natamani kuiona siku hiyo. Nakeneye kubona uwo munsi. Tumesimama mbele ya Baba. Mpagaze imbere ya Data. Mimi na akina jewe nande tuvuga amazina yacu. Tumesimama mbele ya Baba. Tuhagaze imbere ya Data. Baba anasema Jack. Papa kavuga ati Claudine. Sitasema presente hapana. Sitavuga ati presente oya. Kama ile komedi. Ngijya komedi kwa nasema presente. Sovuga ati presente. Mimi hapa Baba. Jewe nashitse mwami. Ataanza kutuwekea mapete. Azotangwa kudushyira ibitsibo. Jack umevumilia haya. Claudine warihanganiye ibi. Jack umevumilia haya. Claudine warihanganiye ibi. Watu wamekusaliti. Abantu baraguhemukiye. Watu wamekutendea hili. Abantu bagukoreye ibi. Tatizo hili limetokea likawa hili. Ingorane zarabaye habibi. Tatizo lingine limekuwa hili. Ibindi bibazo bibi. Umevumilia. Warihangana. Kazi zangu umezifanya kwa uaminifu. Ibikorwa byanje wabikoze mu bwizi. Bila manunguniko. Atakwidodomba. Please, subiri nikwambie ndugu yangu. Ndinda kubwire mwene data. Kila kazi ambayo unaifanya na manunguniko haiandikwi. Ikintu cyose uzokorera Imana widodomba nticyandikwa. Nataka neno irudi ndani umwambie ndugu yako. Ndakeneye iri jambo risubiramwo uribwire mwene so mwicaranye. Igikorwa cyose uzokora widodomba nticyandikwa. Afadhali uache. Ni byiza wari kubireka. Sababu unapoteza muda wako bure. Kuba utakaje umwanya wawe ubusa. Lakini kazi zote ulitumika na uaminifu mbele za Bwana. Ariko ibikorwa byose wakoranye ubwizigirwa imbere y'Imana. Utalipwa mbinguni. Uzobihemberwa mu ijuru. Tutapanguza machozi. Tuzohanagurwa amosozi. Usinione nalia leo. Nubone ndiko ndarira uyu munsi. Nitapanguza machozi na Bwana. Zohanagurwa mu ijuru amosozi narize. Mwambie ndugu yako usione nalia leo, nitapanguzwa na Bwana. Ngire mwewe Yesu ati nubone ndiko ndarira uno munsi ndohanagurwa amosozi na Kristo. Ulilia jirani yako kupanguza machozi. Wararize umubanyi ntiyaguhanaguye amosozi. Ulilia baba au mama au mtoto kupanguza machozi. Wararize papa mama canke umwana ntiyaguhanaguye amosozi. Yule ambaye angepasha kupanguza machozi hakuyapanguza. Yari kuguhanagura amosozi ntiyaguhanaguye amosozi. Baba anasema subiri mimi nitakupanguza. Papa aravuze ati rinda ngiye kuguhanagura amosozi. Baba anasema subiri nitakupanguza machozi. Papa aravuze ati rinda ngiye kuguhanagura amosozi. Na nitamlipa kila mtu sawa sawa na matendo yake. Kandi nzori umwe wese bihwanye n'ivyo yakoze. Acha nikwambie. Reka ndakubwire. Mungu si mdhalimu akose kukulipa. Imana si kinyoma ngo ureke kukuriha. Hapana. Oya. Hapana. Oya. Ikiwa bosi analipa mtumishi, je, Mungu hawezi kulipa kila mtu sasa na jinsi alivyotenda? Nimba bosi ariha umukozi wiwe. Mbega Imana yo ndishobora kuriha umuntu wese kubyo yakoze. Tumikia Mungu kwa uaminifu. Korera Imana mukuri no muri mwemu. Usimalize vibaya. Ntuzurangize nabi. Ulianza vizuri. Watanguye neza. Hii hatua ambayo umefikia ilikuwa nzuri. Iyi ntambwe wakoze ni nziza. Lakini umeingia katika mambo mabaya. Ariko wamaze kwinjira mu bintu bibi. Umeingia uzinifu. Winjira mu usamba. Umeingia maneno. Winjira mu rusaku. Umeingia muhaya na mengine. Winjira mu bindi bintu bibi. Umeingia katika wizi. Winjira mu busuma. Acha hiyo. Yesu anakuja. Haujui ni siku gani. Anataka aende na wewe. Anataka kupeleke. Aende kukupanguza machozi. Kugira ngo agende kuguhanagura amosozi.
musozi. hata ungejibiwa leo mahitaji yako leo, nawe wari kwishyurwa uyu munsi imitwaro yawe yose, alafu ukose kwenda mbingu, hama ubure kuja mw'ijuru, afadhali ukose kujibiwa leo lakini uende mbingu. wapfuma ureka kwishyurwa uno munsi ariko mw'ijuru winjire. Alo, siku inakuja, umunsi uraje, ambapo Bwana atawaambia wamoja, sikuwahi kukujua. aho Yesu azobwira abantu ati ngo sinigeze ndabamenya, ni mumva imbere. Kuna wengine atakwambia, baba tulikuwa tunahubiri mbele zako. Hariya baravuga ati papa jewe nahora nsiguri, twara dusigura imbere zawe, tunaimba mbele zako, twara turirimba imbere zawe. mimi nilikuwa nafanya protocol, ati je nakora protocol mu ishengero, je narakora, narafashije, nilifyajia, narafukuye, nilipiga gita, narakubise gita, nilifanya hivi na vingine, nakoze ibi n'ibi mu ishengero. kumbe uliyafanya na manunguniko, kumbe wabikoze widodomba, kumbe uliyafanya na mipango mibaya, kumbe wabikoze ufise intumbero, uliyafanya na dhambi moyoni, kumbe wabikoze ufise ibyaha mu mitima. atakwambia wewe, azoka ati wewe ndo jina lako nani wewe? wewe witwa nde mbega? Wewe witwa nde? sikuwahi kukujua. ati we sinigeze ndakumenya, sikuwahi hata. Toka sinigeze. Mbaya, toka, genda kwanza uranukira, tengeneza maisha yako, bado ingali inawezekana. tunganya ubugingo bwawe bugishoboka. Hujui sauti nakuja kwa nini leo? uzi igituma rino kiriko riraza kuri uyu mwanya. wewe mbingu ya nani utaingia? ijuru kandi uzokwinjira? ya mjomba wako, ya nyokorome, ya binamu, ya binamu wawe, ya shangazi, cyangwa ya nyogosei. hii mbingu hii, ijuru tubona kuwa mtakatifu hataingia, utejeje ntazigera yinjira mu ijuru. acha nikwambie, reka ndakubwire, wewe itika kusumbuka, wewe emera uruhe, itika utaabike, emera ucokogwe, itika upate shida, emera uronke ibibazo byose, malipo yapo. impembo zirahari. Hii tatizo, ibi bibazo haitamaliza miaka 200, ntibizomara imyaka 200. hii ni kweli, iko nukuri. hata ukitaka niape mbele yako. nawe shaka nkarahira imbere yawe, nani ambaye anabakiza miaka 200 ya kuishi hapa? ninde asigaje imyaka 100 byo kuba kuri iyi si turiko? Hakuna, nta numwe. lakini raha ambayo tunayo mbinguni ni ya siku zote, ariko umunezero dufise kwa data n'ibihe bidashira. ukifa leo utakwenda wapi? upfuye uno munsi uzoja he? niulize ndugu yako, ukifa leo utakwenda wapi? mumbaze mwese ati niwapfa uno munsi uja he? Usinijibu, ati ntunyishure, jibu moyo wako. ati shura umutima wawe. Mungu atatupanguza machozi. imana izoduhanagura amosozi. Kuna watu walipitia mazito, hari abantu baciye mu bibazo bikomeye. hilo tatizo lako si unajua ni kubwa, iyo ngorane yawe nubona ko ariyo nini ya gose, sunani kubwa sana, nubona ko ariyo nini ya gose. kuna wengine wanakubwa mara 7 kuliko hiyo, hari abandi bafise ibisumbi incuro 7 kuri wewe, lakini wamevumilia, ariko barabyihanganiye byose. kazini waliniambia, ku kazi bambwiye nilikuwa natumika dimanche, nze nakora ku munsi wa Mungu, kama nisipotumika dimanche watanifukuza, nakoze ku munsi wa Mungu ntibazonduza ingazi, watanifukuza, bazonyirukana mu kazi. Yesu atamwita Daniel. Yesu hamagara Daniel, njoo hapa, ngwino hano. Daniel aliomba mara 3 kwa siku na akafungua dirisha wakimuona. Daniel yasenze 3 ku munsi kandi kugura idirisha bakamubona, na akakubali wamtupe ndani ya tundu la simba, kandi aremera bamutie mu gwoba gw'intare, ili hakikisha uaminifu mbele za Mungu, kugira ngo yemeze ubwizigirwa imbere y'Imana. maisha ya mwanadamu ni mafupi, ubuzima bw'umwana w'umuntu ni bugufi cyane. Murundi aliongea hivi, Umurundi yavuze ati umara guhemuka ibigori bikera. Wewe unaacha Mungu kulikuwa kuna baki wiki 2 ufe, wewe uretse Imana hasigaye indwi 2 kugira uhere upate malipo yako, hamuronke ibyo wakoreye. unamwacha Mungu kulikuwa kuna baki wiki 1 ujibiwe, uretse Imana hasigaye indwi kugira wishugwe. walokole wanaenda kuwapiga lamuri, abakizuka tusanga bagiye mu bapfumu, katika njama mbaya, mu nzira mbi, mu mihigo mibi. mbingu ya nani utaingia? ijuru ryandi uzokwinjira? wakiniweka ku mulango kweli, sababu mimi nakufahamu, nitakuachia uingie. Bashyize ku muryango kubera ndakuzi, nzokureka winjire. Ongo wa si mimi nakusave,
sinzi ndagufashije. Sina kujua mimi. Kubona nzi ndakuzi. Tazambia baba ule alikuwa anaingia kwa kanisa yetu. Ndashobora kubwira papa ati papa ugere yarinjira mu shengero. Ila shida ni sababu na mimi. Ariko ni ingorane nuko najewe. Wako mstari. Nzoba ku murongo nk'abandi. Na ushefu kule. Nta ushefu hari ya twese. Ushefu ni kazi ambazo ulifanya hapa. Ubushefu ni bikorwa uzakoreye mu isi. Mimi Jack nitakuwa ku mstari wa mbele. Jack Claudine nzoba ku murongo w'imbere. Hapa. Aha. Na wengine tuko tu hapa. Abandi turi ku murongo umwe gutya. Control. Jack Claudine, ulifanya kazi gani kule Burundi? Wakoze iki ngahariya mu Burundi? Hakuna kujitetea. Na kwiregura. Maimaje zinakuja. Aho nyene bishabyiyerekana byonyene. Zinakuja. Bishabiriza. Najua felicitation zitakuwa nyingi. Malaika Gabriel ati kumbe ndio Jackson. Malaika Gabriel ati uke ni Claudine. Kumbe ndio wewe. Kumbe ni wewe. Ma felicitation. Felicitation. Biblia inasema watatamani kutugusa sisi. Watatamani kutuona. Biblia inavuga ati abamalaika bazifuza kudukora ko cyangwa kutubona. Malaika watauliza Yesu wale ni wakina nani? Abamalaika bazobaza Yesu ati ngo bajya ni bande? Yesu atasema hawa ni wale waliotoka katika ile taabu ya dunia. Yesu azokwisha ati aba ni babandi bavuye mu isi y'umubabaro. Wamevaa nguo mavazi meupe yameoshwa na damu. Impuzu z'inyambaro bambaye z'abanesheje. Wamevaa nguo ambazo zimeoshwa na damu ya Yesu. Bambaye imyenda irimo amaraso ya Yesu. Nitamgusagusa Yesu ulikuwa wapi siku ile? Bila shaka nzokora Yesu vuga ati Yesu wali ujya musi kana hiyo au kuintervenir. Ujya musi kutashitse kwa ikikogwa. Labda Yesu atasema nilikuwa nasubiri mwanangu nione utajifanya kama taje hapa. Mwana nje narindire ndakwambika igitsiba cy'ubugingo. Siku hiyo itakuwa kivumbi na yasho. Wamuse hazoba bizobishushe. Ambapo hakuna kujitetea. Aho atamunaziregura. Hautasema mke wangu ndio amenikataza kukuomba baba. Jewe umugore wanje niwe yambujije kugukorera. Nilikuwa sina kazi ndio maana baba. Ati na kazi narifise papa nico gituma ntagukorera. Atakwambia sitasikiliza. Kompyuta hiyo inaonyesha kila kitu hapa. Imana izavuga ati sinumviriza jewe ibintu birigaragaza byonyene ibyo wakoze. Bwana sifiwe sana. Amen. Tutalipwa. Tuzohembwa. Omba Mungu akusaidie upate mwisho mzuri. Senga Imana igufashe uronke iherezo ryiza. Neno la Mungu linasema ni heri mwisho kuliko mwanzo. Samba Imana ati ngo ni byiza iherezo kusumba intango. Unaweza kuwa ulianza vibaya. Birashoboka watanguye nabi. Lakini message inakuja kwa ajili yako. Ariko iyi message ije kubgawe. Umalize vizuri. Urangize neza. Haijalishi umaskini unao. Nacho bitwaye ubukene urimo. Haijalishi tabu ambayo nayo. Nacho bitwaye ingorane urimo. Haijalishi hali ya maisha ambayo nayo. Nacho bitwaye ubuzima bubaye. Umelia umechoka. Wararize wararushe. Watu wamekukatisha tamaa. Abantu baragutakarije ivyizigiro. Ukaona kweli haitawezekana tena. Urabona ko bidashoboka kandi. Wamekucheka kwa dunia. Bakagutwenga muri isi. Hakuna tatizo. Nacho bitwaye. Hakuna tatizo hata miaka 100 ikisha hakuna shida. Na idaka yoshira yoshira nta kibazo. Lakini baba vitabu vinaandika. Ariko mwishuri bitao uko birandika. Vitabu vinaandikwa. Bitao uko birandika. Amevumilia. Yarihangana. Amejitoa. Amenitumikia. Amekuwa mwaminifu. Yabaye umwisi bila manunguniko. Atakwidodomba. Amena. Ninarudi tena kila kazi ambayo unaifanya na manunguniko. Nasubiramo kandi igikorwa cyose wakoze widodomba nicyandikwa. Waimbaji, abaririmbyi, chef de chorale kukosea, umurongozi wa korera gukoshereje, kaa kimya, ceceka. Akikufukuza kwaya toka. Akwirukanye muri korale vayo. Wakristo, abakristo, pastor akikosea, pastor ni akosheza, kaa kimya, iceceka. Ukiona anazidisha toka kanisa hiyo. Ubonye arengeje va muri iryo shengero. Hata ikiwa hii toka. Nawe bari ngaha genda. Sinakwambia kweli. None sinakubwiye ukuri. Tena ya bure, kweli ya bure. Kandi ukuri kubusa. Lakini nikikukosea unakaa kuninungunikia mimi. Ariko ninagukoshereza ukagumunyitodombera jewe. Mungu hauingii, kwishuru ntiwinjira. Mchungaji akikosea, umungera gukoshereza. Ukiona huwezi kuvumilia toka. Ubonye kudashobora kwihanganira aho hantu have. Nenda kanisa lingine. Genda muri ndi shengero rigumva ko wagukiwe.
kote kuna Mungu. hose hari Imana. Na Yesu atakapokuja hata uliza liste ya vitabu vya kanisani. Kandi Yesu niyaza ntazobaza liste y'ibitabo by'amatorero. Hapana. Oya. Ataangalia ulitumika namna gani. Azoraba gusa ibikorwa wakoze. Uaminifu gani? Ubwizigirwa bumeze. Je, umemalizaje? Je, mbega warangije gute? Wengi walianza vizuri lakini sasa wanamaliza vibaya. Benshi batanguye neza ariko bariko bararangiza nabi. Vumilia. Ihangane. Muda mchache tu. Umwanya muto gususigaye. Tutalipwa. Hama duhembwe. Miaka ikawi yake. Imyaka niteba. Wakati nilianza somo la kwanza primaire ni hapa juzi tu. Igihe natangura mu wa mbere wa primaire si mu myaka iyi nyene. Hata naona kumbuka si juzi tu hapa. Sisi nako wibuka se cyo haheze aho. Après miaka 20 ingine ya mbele itakuwa ni hapa kesho tu hivi. Après imyaka 20 kandi hazoba ari 2040 unafikia ni mbali. Mbega muri 2040 bibaza ko ari kure. Miaka inakwenda haraka. Imyaka igenda inyaruka. Usireve. Nusamara. Ukireve utareste. Ni wasamara urasigara. Na ukireste utaregrete. Ni wasigara na uricyuza. Hii maisha leo ubu buzima bw'uno munsi isikusababishie ukose taji yako ya mwisho. Ntibugatume wewe ubura igitsibo cyawe. Sababu ya pesa. Kubera amafaranga. Karatasi za rangi. Ibipapuro by'amarangi. Sababu ya vazi. Kubera imyambaro imuzi. Sababu ya vyeo. Kubera icyubahiro. Sababu ya mwanamke. Kubera umukobwa. Sababu ya mwanamume. Kubera umuhungu. Umuombe Mungu akupe mwisho mzuri. Usabe Imana iguhe iherezo ryiza mwene data. Baba unitie nguvu nimalize mwendo salama. Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Kuna vitu mnacheza kanavyo. Hari ibintu mukinana navyo. Unajua kwa mfano wewe ukienda motoni. Urazi nk'akare ugiye wewe mu muriro. Kama uliwaikemea shetani siku moja tu. Nimba warigeze gutaramuza satani umunsi umwe. Unasema koma shetani kwa jina la Yesu. Koma satani mu izina rya Yesu. Limoja tu. Rimwe gusa. Kabla ya hukumu haijafika. Urubanza rutaraba. Kama kutawa kuna baki miaka 1000 Yesu aje. Nimbazo basigaye imyaka 1000 kugira ngo Yesu aze. Shetani atakuhonja kule. Yesu azobanza kwanza. Shetani atakuhonja. Satani azobanza kwanza kwiheko gatoya. Atakuchapa. Azobanza kwanza kumnyore. Utajuta. Uzokwicuza. Hautaenda na simu ati upigie ba mdogo. Nusogea na telefone ati ngore kasapure mamagare papa muto. Wewe. Siniko nakwambia unashikilia mza. Siniko nabikubwira ukayifata minene. Hii sauti tarudia masikioni mwako siku moja. Iji nilizigera kandi rigaruka mu matwi yawe. Itarudi masikioni mwako siku moja. Izogaruka umundi munsi umwe mu matwi yawe. Ukijuta. Niwamara kwicuza. Tutapanguzwa machozi sisi wamoja hapo sione. Tuzohanagurwa mosozi bamwe hano nubone. Unafikia ni mza? Wibaza ko ari gusina. Hapo mbinguni hapo. Aha mwijura aha. Taji zimeandaliwa. Ibitsibo birateguwe. Wanatengeneza. Bariko barategura. Taji la Jackson. Igitsibo cha Claudine. Taji la igitsibo cyande cyaize na. Igitsibo cyande. Wengine ambao mnabaki katika manunguniko. Abane baguma mu midodombo. Mizozano na watu. Guma burana n'abantu. Vurugu. Indoro. Yesu mwenyewe akasema wabarikini wanao waudhi. Yesu aravuga ati ngo hezagira ababavuma. Ubariki wala usilani. Ubahezagire ariko ntubavume. Usilipe mtu ovu kwa ovu. Nurihe umwene so ikibi kukindi. Atakayelipiza ni Mungu. Uzo kusubiriza mu ngoko ni Kristo. Atakayekukosea pita wewe nenda. Uzo gukoshereza rengana uvuga tukoze. Pita nenda atakutana na Mungu wake. Rengana azohura n'Imana yamuremye. Maisha ya mwanadamu ni mafupi. Ubuzima bw'umwana w'umuntu ni bugufi. Hizi siku chache ambazo nazo baki nazo. Iminsi mike ufise kuri iyi si. Mtumikie Mungu kama atakayekufa kesho. Korera Imana nk'uzofejo. Amena. Ili malipo yapate kuwa mengi. Kugira ngo ibyimburwa bibe byinshi mu ijuru. Tutalipwa. Tuzoriwa. Na tutapanguzwa machozi. Kandi tuzohanagurwa mosozi. Bwana Yesu akubariki. Yesu aguhe umugisha.
ninakwenda kuomba na wewe. ndagiye gusenga nawe. Ninaomba na mtu ambaye anahitaji kumwambia Mungu, Baba nipe mwisho mzuri. ndakeneye gusengana n'umuntu akeneye Hiyo tu. kugira ati Mana mpa iherezo ryiza. Leo sitaomba mambo marefu. uno munsi senga ibintu birebire. Baba nipe mwisho mzuri. ati papa mpa iherezo ryiza. Hata ningepata manyumba yote ya dunia, noronka ibizu byose byo muri iyi si. hata ungepata vile vyote ambavyo unahitaji, noronka ibyo byose ukeneye ku lakini mutima wawe, ukakosa mbingu, ariko ukabura ijuru, unakuwa umekosa kitu cha thamani. uzoba ubuze ikintu cy'agaciro kandi kitigera kirangira. Afadhali ukose vitu lakini upate ni mbingu. byiza ko wabura ibintu by'iyi si ariko uronka ijuru. Mwenyewe unajua kitu ambacho kinaweza kusababisha kukosa mbingu. nimba hari ikintu uzi cyotuma wowe utabona ijuru, Ndio mwambie Baba. hama aba ari cyo ubwira Yesu. Mwambie Baba, nisamee hili, ubwira ati Yesu mbabarira, nisamee na hili, mbabarira kuri iki n'iki n'iki. niwezeshe hili niache. shoboza ubushobozi kugira ngo ndeke kino kintu. Kuna ile dhambi ambayo inarudi mara nyingi, hari icyaha kiguma kikugaruka ko kandi. mwambie Baba, hii sitaki ubwira ati tena, papa je sinkeneye iki cyaha hii kandi. inanisumbua Baba, papa kirananije. nisamee, sitarudi tena, Mana mbabarira sinzosubira, unipe mwisho mzuri, kandi umiherezo na ryiza, mimi unipanguze machozi. nanje uzumpanagure mu banda Baba, amosozi. nimelia, unajua, Mana nararize, urabizi, unajua hili tatizo na hili limesababisha nalia, urazi izi ngorane zatumye jewe ndira, lakini Baba nisaidie, unipe mwisho mzuri, ariko papa ndakwingize mfasha na mimi, iherezo ryiza, na mimi nipanguze machozi. nanje umpanagura amosozi. Biblia inasema afadhali uingie na mguu mmoja kuliko kuingia na miguu miwili motoni. Biblia ivuga ati ngo wo byofuma ukagenda n'ukuguru kumwe mukogenda n'amaguru yose mu muriro. Kama ni mguu umekukwaza, nimba n'ukuguru kwagucumuje, Biblia inasema afadhali ukate. Biblia ivuga ati ngo ni byiza ko wakura uko kuguru. Inakuonesha kama afadhali uache kitu cha thamani sana, bisobanurwa yuko woreka ikintu cy'agaciro cyane kulikoni kukosa mbingu. muko wobura ijuru. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe, please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, areba ibyiza gusa indazana z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, Wibuke kubusangiza n'abandi.